aikari a itora aria mucatha macemanĩtie muciĩ kwa Magdalene Njeri, mutumia wa miaka 80 uria kuratuĩka uranyitirwo kia hinya mbere ya oragitwo. Undu wa kumakania ni ati Njeri oragirwo haria atumia ana maroragirwo makiuma kanitha mieri minini mihituku. Hapa tu ndipo wengine walipata hiyo maafa, ama ndipo waliuawa mahali hapa. Na mimi kama mtumishi wa Mungu ninaona haya, hata kama tunahitaji security, kuna swali, kwa nini tu hapa? Andu a itora maroiga oragani aya mari na kiriga tondu gutire kindu baraiya. Tarama hatuna, security hatuna, hata watoto lazima tuwashindikishe wakienda kwa shule kwa sababu tunaogopa. Riu marenda borithi meke uthuthuria wa kinyi na ugitari ugacirithio matura-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kiambaa Kiambu.